Action. Kgotsong babogedi gae batheeletsi ba rona ba podcaster ya Prof Dimo Reni ka le dumedisha tsatsing le go le go dumedisha mo ke yana Dr. Bayani go tswa lefatsheng la go bokwane go go le re tlo bolela ka taba ya bohlokwa ba go thega mebele ya rena go thega ba go ba ga borena go thega le mabitla a ba go ba ga borena gore na bohlokwa ba gona ke eng go thoma ka taba ya go thega ba go ba ga borena mohu o gona go robala ba fapala bošego ba tla ba kgone go ka mothebola ga re mo robadisa re mo setabeng ya gore a kgone go robala gore ba kgone go khutsa gore le rena re kgona go tloga re ya go ena marobetsong gona ya go kgopela se sengwe a kgone gore kwa se tlabe re se kgopela. Number 2, mabitla re kgona go a thega gobane go na le ba e leng gore ba dilo tse di šiele kwa mabitleng a ga bo rena ba kgona go ya kwa ba re passetša gore se leng go se kgopela se se ka be sa kwagala go kgona gore o phasitse go kgopela selo maromakale go se ne le ntho e le gore ya tswelela goba kgona go ya lebitleng la o mongwe wa leloko la geno kore go le ntho e go tlabang ye e beleng ke ba batho ba bošego goba kgona gore ntho o ne mo šilegile kwa peka sefote ba re motho o tšee re o fitše ga go kgona go lokiša lebitla la geno motho e le gore o kgona go tla gore a tlatse setopo sa motho e le gore kwa leloko la geno o kgona mo kry-a swaregile mo lebitleng ga e le gore wena o tla go lokisitše lebitla la motho wo wa geno ke bohlokwa ba dilo tše e leng gore ko go thega batho ba ga bona ba gore betseng bona. Ngaka Phayane ke rata go le dumedisha le go la amogela mo lenanegong podcasting ya rena ya Dr. Moremi le kgono ka ge le re etetse Ngaka Phayane Selepe topic ya le kgone e le gona go thega e ka ba ile bahu e ka ba ile mabitla e ka ba ile mmele e ka ba ile bahu e ka ba ile mmele e ka ba ile metsi jwale se ke ratang go se tseba le se ke naganang gore balatedi ba rena ba nyaka go se tseba Ngaka Phayane bohlokwa ba gore o thege mohu ke eng le gore o thege marobalo a mohu ke eng. A ke thome ka ya go thega mohu re mo thega bakeng sa gore ba se ke ba mo thebola go thebola motho ko re tse wa seriti sa gore o fetse ba tla go ka mmerekiša o gone go le motho wa re mo a boletse wena wa tseba gore o robetse le mmolokile o ko mo ngare mona ke bone mohu wa geno mola le mmolokileng kae ba namela bese wa kae ke mona namela fologa kwa ba bereka gane ke nnete ya le ya tota mohuto ene taba ya gore bohlokwa ba gore go thega lebitla ke taba ya gore bona batho ba e leng gore ba kgona go tloga kua ba ya go thibela kua lebitleng la motho e leng kua geno goba ba kgona go tloga ba ya kua lebitleng ba ya go gopelela tse mpe go motho ola ko ba mo dira gore e be lenaba la gago ka tseo tlabe ba motsoša ka dipheko tša gona tse ditseng kwa lebitleng. re na le go ko kere Ngaka Phayane motho a re ke sepetse ka sepela ke ya go hlola tša bophelo ba mpotša gore lebitleng la modimo wa ka ba mphasetša go lona e ka ba e amana le seo sa gore ga o thegile lebitla tšeo ka moka di a phepega goba e ka be e le se seng na e amana le tsona go setse gore motho o kgona go phasela ke nnete di a re ya batho ba ntši ba lela ka taba gore gape nna modimo wa ka go tse motho a thasa le se motho wa thasa re nna modimo wa ka ga ke kgone go kopana le ena gore jagela ene and then ga ya go mongaka wa ga maka tshwana le kwa bitleng la modimo wa gago ba gona ba le motho ba kgona go phasetša ku gore ba se ke wa bona selo goba e le wena o ne modimo le ba go leeletse ka ena a ke ra ntšhe dimpho tša motho respect go modimo a leeletseng ka ena so if wena modimo wa gago o leeletse ka ena mara mogola ke gore wena o uša mabala o ša dilefi o tlhaba diputa mara a gone le phetogo e dijaganang go ne bothata gona a ka se gore o mofa tše a dinyakileng wena marapala ko re ena tla go fetse e leng gore wena wa bona wa di hloka. Le kgono mo podcasting ya rena ka ge re etetse ke Ngaka Phayane Selepe le kgono re ne le ngwana wa gage o mongwe Makgolo Thekgo o e leng gore le ena o nyaka tsebo e kgolo ka se se diregang o ne le dipotšišo le ena tšeo a ka di fang ngaka gore a hlahle yena ka ge le Makgolo e tla ba ngaka a boe gape a hlahle le balatedi le bathegi ba Dr. Selepe, lo kgone ga botse re boledišana ka tlhogo poledišana rena ke efe
ke nyaka go tsena ka go poledišano ya rena ke bohlokwa ba go thekga bahu ba ga borena ke bohlokwa ba go thekga malao a batho ba ga borena ke bohlokwa ba gore wena motho ntse o phela o te thekge mmele o sa phela ke gore bohlokwa ba gore re thekge mmele re tšhaba eng le bako o thekga mmele sa motho o tšhaba meleko ye e leng gore e tlabe le re romela godimo ga gago meleko e le gore e ka tshwana le ya mohuta ma Dr. Slepe ka baka ba gore meleko kore batho ga ba kwetsiše gore re moleko re raeng moleko re kgona go tšea pheko e e tlabeng e itse re bitse wena phayana la go se sa ka letlhaba setoroku sa bonamele re gaša mo tsebang gore go tlo feta bona titi re tšhele pheko eo ka go tlo gata mola titing mola gore mo tseleng mo tsere a phayana a se ka feta nabile ya go hlaba alright ga botse go thekga mmele ga rena go tshwana le gore o thekga bagoge ba lobe re tšhaba meleko e tla le boloi godimo ga bona alright and then number 2 gape go bohloko motho a se ka tšhaba ya go thekga o bona le nna re thekga re leso ka go bona ngaka e marumo wa hlabetše ke tlo bontšha batho bohlokwa batho ke thekgile nne gore ka bontšha batho go thekga le a thekga se ka re gore motho o kry-a o ise ke dihlong tsa gore o thekgile motho o kgona go golwa ya o phela mara na ga o robetše a ka se go tlogela a ka se go tlogela a golwa ya o phela ga o robetse ke motho o tsoba le opportunity ntši thata ga o sa kgona go golwa ba bengwe ga ba sa kgona go golwela ga o kgone go bolela gore motho o re gameyaka le gona o no itirela bothata le gone kare ke fela ke kwa botho ngwana ka mmalape a fela ke ile ke robetse ka bona koko a bereka ka mola motsong gore ga botse e tla jwang e tla ka tabanya gore ga re thekga motse re thekga le malao gore ba batho ba ba robetseng ka motse ba tshwanetse go thegiwa once phayana e tla gore ka motse le gonne ka laboraro ebile tla fitlhela ka motse o ya malao o thekga le malao a alright bohlokwa ba gore go be ka mokgo ke gore o thekgile motse mara kua wa thekga wa ba palela ke go tsena ka mo ba go tsena ka ola a robetse jale ngaka phayane a ke o ntlhatlhe mo metse ya thegiwa ene bohlokwa ba gore re thekge motse ko gore re phemele meleko e ba e romelang ka mo magaeng jale o hwetša go ne le metse e leng gore go ne le digagabe go ne le diphoofolo bošego di a phela di a tsoga metse ya go swana le eo e thegega ka tsela tše di feng ene gore seo e thegega for nako e kae go o thegile o dula ngwaga goba mengwaga e mebedi goba 6 months gore seo se ka tlho se dirago batho ba tlo ba e tla ba re selo se namela ngwako selo se ana go thega mo go thuša ka dilo tša go swana le tšona go thega motse ya ke tsena mo tabeng ya process gore like nako ya gore motse o thegilwe nate motse ke 1 year motse ga e le 1 year first 6 months re go fa ditaelo tša gore o foke ka gae every month ka o etla go fa taelo tša gore o foke ka gae gore dilo tšela ka ditla re kgone go di swara re go fa le pheko ya go tšhumelela kamora e nngwe le e nngwe gore ntola e re ka ono ga masenka re kgone go e swara and ga e le gore re tlo fela ntse e continue re tlo tšea pheko ya go tšhumelela re nana gono ga masenka tšatši ele go subela ka nakwana tše ra tšea gono ga masenka ikuelele re emele ga e thomane ka diatima ra namela ra e folopša re tlo se swara selo se se tla cause pheko tšela di leng ka mona gona pheko tša go kgona go swara selo se se tla beng se tlile e ka ba motho e ka ba phoofolo re kgona go e swara re bontšhe motho ra ga phoofolo le go tlaiša ga e le katseši ga e le segagabese se sona ga e le mpša shi re e swere jale ngaka Slepe go na le batho ba bantši ba e leng gore ba tlaišega ga ba ne boroko ka mo magaeng o ka re sa le mo gare ga tabapoleišwa na rena o no ba fa dinomoro tša gago gona jale gore wa nyakang go ka botiša se sengwe a kgone go ka founa a gokagana le rena megaleng ya rena ba e leng gore ba tlaišega ba nyaka nomoro tša Dr. Phayane ba nyaka go bodiša dipotšišo founu tša ka dire 064 630 9070 064 630 9070 064 630 9070 le tswa le le kae ngaka Phayane ge le tlhaloša lena ka botlalo ngaka Phayane o tswa mo kgobokwane la Tau ka morago ga Tšhisampama ba bantši ga ba fitlha mo la bola Tšhisampama and then ba a thewa ga ba ya ka mo ba re ka la Tau ga o etla wa thewa ga bitong Tšhisampama le ke Makula go ne Tšhisampama ke Makula go ne tsela ya thewa fa re tsaya mathomo a se feta service 2 on your left hand side
house number 3 on the left hand side. jwale ngaka phayane ke a dikwa ene di a tshosha batho ba bona mehlolo bošego makgolo batho ba bona dika ka mo metseng ya bona ngaka phayane go ne le motho o ke ra re ge le thoma le subela o ka re nka tswa ka gae ya gala cause lo tja bošego gantši ka tatile ya go subela ke mo di boa le dikgomo cause lo tja mosegare di ya go sela ke a tshelong kwa nageng bošego di a boa di a tlhakagana ka le gona tse ke mo di thomang go swara kgona tsa tsona ka botse wa ntse se sila thoma ga maswara masenke go keteng batho ba bona mohlolo cause o no ke di loadshedding ke mo di gakala ntsheng ka loadshedding lo tse batho ba motlaka se o tšhaba ba re 1 o'clock o tšhaba ka 1 ba ka 3 ke mathata o tšhaba ka 9 o ba ka 11 ke mathata cause bošego mo di gakalang gona ene motho ga tšhaba gore o dula ka gae ga ile bošego ke taba gore meriti ela ya mmekiša motho gore re ka gae go tša a bitšiwa a ekwa ka re wa bitšiwa mara a kgone go bona motho a bitša o ne go di kwese dintse re thego e tla re ke rena ba ke nako thego tla gore mara ke re ke a lebelela a o bone seo ene wa ntse wa araba ke mothateng ko re ga botse go bitšiwa mo Dr. Slap ko gona go thebola ya ka polelweng cause rena re gola o kwa ka ba sa dumele bošego re goelelane re tsena ka mabitso gore thego nko tle mo bošego ba tlo go manya burane ye o ne gore ba tle ba go tšea bošego go goelelana bošego ba sa go goelelana bošego alright Dr. Slap ko re go na le polelo o e kgwathile o boletse ka go dilo tše tša bošego kore di sepela le dikgomo kore ka polelo e nngwe gabotse ba kgona go šomiša dirita phofolo tša ka maga borena ka mmagaeng too much gore ke ruile dikgomo tše di tle di ntsenyetse bothata ka gae o kgone go lwa dikgomo thego dikgomo di seke di a kokotlela e se ka ba diago e se ka be di ata no kgone go lwa dikgomo di nokgwa dikgomo di a tswala di no tswala namane tša ntsheng di hwile goba dipudi tša ntsheng di seke di a kora di go phelela goba gore ke a zamazama di tla ba ditshadikgana a se ditshadi ke dipogo alright ke bothata kore ba di fetošitše ka mokgwa ka mokgwa ba kgona ka ona o kgone go tsoga furu ke dikgomo gore phofolo go e be e ratang e hwile ka tsela e makatšang gore e bolaile keng jale ngaka ke a lekwa mmele wa motho wa thekgiwa motse wa motho le ona wa thekgiwa jale se ke nyakang go se tseba ngaka Slepe ka ge le bolela ka leruo batho ba bantši ba hloba boroko ke kutso ya leruo timelelo batho ba mohuto ge e le gore ba nyaka go protecta go šireletša leruo la bona lona le bereka jwa le a thekgiwa le lona na le dikoloi tše re sepelang ka tšona bošego le mosegare metla le matšatši a na le tšone di swanetše go thekgiwa na le bohlokwa ba seo ba go thekga koloi ke thata ke nyaka go tsenelele mo tabeng ya leruo la go thekga leruo mo tabeng ya go thekga leruo a go thome ka taba go thekga leruo tlo tlhalosa ka moka a go thoma tabeng ya go thekga leruo bohlokwa ba go thekga leruo ba le tšea ba kgona go le tšea wena o robetse gona dikgomo tša gago di le 15 di le ka šapeng furu go thekga ga tswa kgomo tša ga di gona dikgomo di tšhireletša boa dikgomo ga di boa madišo ka ke tlilo bereka motse ke le phayana re bereka motse ka pheko ya yona mo lašakeng re bereka ntho re ke stopa mona no a se tseba re bereka stopa mona mo le lešakeng mona di le ka mo šakeng kgomo tše e fe ka mogala ba diša re bereka phata ya dišang ka yone ka ba patla ka ba sepepi ka ba ene re a se bereka kore mogala bo ke yena le dikgomo tša gage kore ga botse le mo tlemela le dikgomo tše dikgomo tša gage ande ge e le gore o ne le motho e leng gore ke morwage o e leng gore o bona kare o ne mokgwa tlhokomelo leruo re bereka mogala bo leruo le morwa wa gage gobaneng kwa sekgweng ba kgona go di gapa le le sekgweng ga e le wena o re go berekile o ya go se re patlaele ba le ba ditšang kwa sekgweng ba kgona gore ba fitlha pheko ela e kgonne go ba dira ba ditekele tsoro ba bano rarega ba širega gona mo dikgomo ga gona tlo di tšeang ngaka Slepe batho ba ne dikgwebo tša bona ba thubelwa ba utswetšwa ka mo dikgwebong tša bona a nang dikgwebo le tšone di thekgiwa jwale ka metse ye ya bona gore le tšone di šireletšege ka gore gona jwale ga gone motho a sa nyakeng tšhelete ene a go bose go berekela motho
a no fihla a tšee se e leng sa gago go bohloko go batho ba go swana le bao o reng go bona bao ba neng dikgwebo ba nyakang gore dikgwebo tša bona di šireletšege mo bogodung ee ba dikgwebo ba kgwebo re tshireletša ka pheko ya gore re thibele baloi pele gore ba thibe re tšhelete e se ke ya tsena ke pheko tše pedi tse re rekang ka tsona motho wa kgwebo re šireletša baloi pele ke pheko ya go šireletša baloi ba o ria gore tšhelete e se ke ya tsena re kgona go thibela re tšhelete e tsena number 2 re thibela magodu wa go le gore motho le legodu a re a go tsena shopong ya ga thego le gone but re a fihla shopong ya gago o ne kry-a go be go se a no tratara ka mo shopong a rwele merwalo ya e tsereng ka shopong ya gago o pala a re ke atso o bona dilo tša go tshosa tše re le ke leng ka tsona goba a bone keiti ka mo širega ene ke tloga gape ke tabeng ya o timelelo ya dikoloi taba ya timelelo ya dikoloi ya thegile koloi ya gane koloi e tlogele ntse re o tloga o e thega kudu se ke tloga boroko koloi ya o e thegile nna o tla bona ka eng re ba etseng ba ka etšea ya tloga mo la sekontiring ya ema go tse motho a re mme re tša koloi ya mareke ke bona nnoga e nngwe kgolokgolo ka mogare ga koloi e bona ke ena nnoši le wena re go bereketseng o ka se go e bona e bona kuo a tlang a tlo tšeang koloi ye ke ya go kwa Dr. Selebe kore ka mantšu a mago go no ra gore o thibela go magodu mo koloing gore ba se ka ba kgona go e tšea ene ya mohuto e kotsi cause ke tlwatseng le thego gore koloi ya ka o e rile ka segona thego no tla o tšea koloi ye a ka e dumela ke ntela tse gore o ka e dumela a ke go fa koloi ka botsarega thego se ke mo file koloi ya tsamaya ake thego ya reila wa tsamaya e tloko mara ge e le gore go no tswela thego ke sa mo fa allowance o tlhoka kwana dipela dithota ka mareko se ntela ka e boletša gara go ke mo romile wa go cause no re tloga re ya out tabeng ya dikoloi koloi di a timela go nyalthego and mo tabe koloi timelang ka ntše sewa se re metšhini ya go ya go metšha ditreka so ga re beile ka pheko tša rena tše tša treka tša setšo re kgona go ria re kgona go šireletša koloi ye gore se ke go tša e ya gole ngaka phayano go boima mo matšatšing a lehono dilo ka moka motho ka moka o nyaka dilo tše botse ba bang ga ba di nyake gabotse ba bang ba di nyaka gabotse a re tle mo tabeng ya go thekga mmele re boele mo tabeng ya go thekga mmele go thekga mmele mo ngaka Selepe go go šireletša malwetšing ka moka a e leng gore a ka go fihlela goba le yona e nyaka o fele o e tsošeletša kgafetša o fele o thekga ke a le bona le hlabetše le kgone ebile le tlo re bontšha gore a se rena fela re thekga le mangaka a tethekga a titiša jale ke nyaka go tseba gore ge e le nna ke le motho fela ke le ka mogo ke thekga ga kae go thekga ke gore motho a thege every 3 months go se re mfatelo tša go hlapa re mfatelo tša go tlola ka re ga ntwa go tlola ra go fa bahlakantša go tša go hlapa o bolela gore meleko ga e bole morago metšwa goba meleko ye ga e felele ke maatla wa tšea wa tlola ake o tsere motho o tsaba mo go fišana always mo tseleng go tša go pšhatlile mabatlelo mo tseleng go tšhelwa dilo tše ntši wa digata lo tšela ga o digata sentse gore go hlape ka ditaelo ka lehlaba le ge le subela o tlole ka ditaelo ka lehlaba le ge le subela gore meleko yela se ke ya kgona go fišla ko wena 3 months ga e feta boelela gape mo ngaka ke tlile gape o tlo tsošhele se ka dumelela gore e fete go se ka thoma ya feta o tlo ya go e kwa go baba mmele gore gore meleko le e kgona go dula mo go ene mara ke fela ke kwa polelo mo motho a re ke tswa ngake le thegile mmele wa ka jale mmele wa ka o no baba kore ga ke se gore molato ke kore o ka re o gatelegile ke nyaka gore o tlhalosetse batheeletše ka polelo ya gore wa mmele o no gatelega motho gore mmele o gatelega motho mo le mo sepela le badimo ba gaga motho mo le mo badimo ba ga sepelang le bona ba ntšha taelo ye e leng yana re ka se re rile 4 ba tlhapa ka taelo e tee re thega badimo ba ka kgone mpotsa re wena taba ya gago ba go nyaka ka taba kotsi ya koloi bere ka taelo ya gore o šireletse kotsi ela ya koloi thego atle thego wena ke taelo ya sethulo ke taelo ya sethulo godimo ga gago go tla go mmape ka morago motho a tlang ka morago
tsebola yang batho ba kete gora moleko la go palisa o paletse go go bereke go di maga Dr. Sek ba bogedi ba go ba go kwa ene ke tshepa gore ka mogo ba go ka bona ba tla ba le kholofelo go di magaleng sontse re ba fetse ba tsebe pele ba etla go rena bangata gore re bereka ba jwa reka ka tsela mo hutamang gore bona ge ba dutse ke nnete gore ba nagana gore no e re ba ntweteng a se re lebeletse moleko motho a sepela godimo ga ona a se ntwe e teng ke lo dire fapana alright ke a go kwa Dr. Slay ene kudu tabeng ya go phasa go pass o ka kgona ya go phasa le bitleng la motho wa geno wa robetseng e ga se mo shireletsa e ba bohlale ba tsare the go rile balanyana o tlo phasa ku gore ba thieditše a kere o rile bala wena e batho ba tlile ba dutse ka mojareteng e ko ya go phasa bona ga se wa shireletsa nna ke tlile ke le ola bala ke thetso thego boela ba ke ba yenga go tlo phasa ke gopela re mmere ko manko bošigo ba ya kwa ba olla a kere ga ba thega wena ba olla boelana bola ba ya gore ka mogobedi ya ka o tla re ke be go magana bereka batho ba ntse ba la ka promotion motho ra wena ke o modimo aka o direletseng ka ena ke no mo fa pudi ke mo diele bana ke mo gopela gore modimo aka kwa mmere ko promotion e sietla le nna ba promotion e tswella o ba go no bona anga ena tlo ya go rena re phayana promotion e sile go mpetsa go hlapa rena ke go no bona go rone go butselo jalo tse pedi file modimo aka wa direletseng ka jwana re tlhabile pudi ke tswa gape go phayana mpile tlhara sa gore nna ke hlapa ba go no re ba mpona ke go no re ke babo ke ge mo khatlisa aka re ya gona kuwa modimo wa gago o tsere modimo wa motho ka a sa nyake ditaelo di ka se go ke ka se go berekele re ya kwa modimo wa gore o e leng gore tso phasa go ena re fitlha ra ngata bangata bola bo ba bošego ba ba e bereka ba kwala go makarekerekereke taelo tšela dutseleng go phayane ga di bereke gane nne ba tswa kuwa go mthola o e leng gore tso phasa go ena ba jere gore ga botse ke nyaka gore o botse ba bogedi gore ga botse go thega mo gore go bohlokwa go thega go bohlokwa go feta le mabakeng a gore no ge re tsholola majwala go ba maphoroma go bahu ba borena mo ba ethobaletse malaong go go thegile go safe ana mang le mang o tla o tlo dira dilo di ka se mmerekeng go nna le 70% ya batho ba lla ka taba gore badimo ba gona nna go bane mara badimo ba gona motho o re ke tlo phasa gale ke phasa gale ke gopela nna badimo ba ka ga ba nkwe ba bušela gore nna gale ke phasa gale ke gopela mara e fela badimo ba ka ga ba nkwe ba go ka buang e le gore ba ba thebotse ba go ka buang ba kwaletse ditsela tša bona ko o tla tšholela ngwala ngwaga ka moka tu gore ga botse gore ba bogedi sa tse ba lokiše mo bahu ba bona ba robetse bahu ba bohlokwa go feta ka dilo gore ga botse re di fa ke bona gabotse a kere ke bona re botsa bona re gopela bona ba tla diša mo ba diša bona mo ba diša mo mara ka re ba bolediša gabotse re ba gopela go tšholela ngwala gabotse ga go nte ba re nyapala ga go nto e palang nto go le boedia ke to le ngwedi ya ke badimo ene tabeng ya go bereka metsi motse o kgona gore go tle dingaka tše ntši ke tsebo ye ke nyakang go efa babogedi wa batheletši ba go tle ngaka tše go tse ba re motse ka ngwaga go tle ngaka tše 8 or 7 mara re kry boroko why tlhare tsela ke tše ntši ka mogae dialo sona sentse yona dialo fihla o fuke o bola e tlhare tsela ka mokana ka tsona a kore ngaka fihla o fuke bola e tlhare tsela ka moka tsone tše 3 days o boela gae after 3 days o boka o bereka tlhare o bereke mose ka laboso ngaka Selepe mo letlakaleng la rena le balatedi ba e leng gore ba re theditše ene ba re šala morago re kgopela gore o re lebogele bona re na le Precious Boikano Windsor Lebepe or I really need your help contact me if you saw my message o re lekile makgetlonyana mara ka ge re tseba gore mosegare go ba busy le tla boa le tla go yena re kgopela le ba acknowledge ra le gore tla re boela go yena ra kgona go mo fetela messageng wa gagwe o šile okay go lokile
ngaka topic ya rena hlogo polešano ya rena e tloge e phata dilo tše ntšinyana ka mokgwa e phatang dilo tše ntši ke a bona le balatedi ba rena šiba batla ka dipotšišo tše ntši re kgopela gore re ka itšwetša pele ka 9 o'clock ka lebaka la load shedding ka gore motlakase wa re lahla ke sekgala ya gona jwale ya mankgapela go itšwetša pele ga rena re mema le balatedi ba rena le babogedi ba rena le bathekgi ba rena gore hlogo ya rena re itšwetša ka taba ya ge ponele wa geno o a sepetšeng bakane ba re leletša ge re boa ka 9 o a ithobaletšeng a sepetšeng empa batho ba fele ba re reng mona kae ke tše ngaka tlo ba thušang ka tšona le gore bohlokwa bo bogologolo wa gore motho le ge a hlokofaletše tseleng a se a hlokofala ka gae bohlokwa ba gore mohu a latiwe e tlo ba dihlogo tše re tšwelang pele ka tšona ge re boa mankgapele ga jwale ke rata gore o ba leboge o ba kgopele re kgopele tshwarela go bona ka lebaka la load shedding gore ba tle ba kgokagane le rena ka 9 o'clock makgolo thekgo go na le se le ratang go ka se lahlela sona ga se gona Dr. Slap ga di tswela batheli ba boletši ba kgopetše ka mokgwa ba kgopetšeng ka gona jale be ke kgopela gore na o no ba šiela dinomoro tšela tša mogala le gore na tulo ya lena ka tulo le tšwa mo kae dinomoro tša ka tša mogala ke 064 630 9070 064 630 9070 Dr. Phayano tšwa mo lefaseng la Kgobokwane mo Chisampama Latao and then Dr. Phayano tlo ba gape ka 9 o'clock I'm sure 9:30 tla be re buile gape le gore senya ka taba tša load shedding re tswela pele gape ka taba thuto ya rena and ke kgopela gore babogedi le batheletši ba boe gape ka 9 ba bana le dipotšišo ba boe ene ba nyaka go founa ke tlo kgona go ba fetola putšo tša bonang le tsona ka mokana ga bona ba kgone gore bana ba kgotsofetse ba se ke ba tšhaba go bolela ba se ke ba tšhoga go bolela ba botšiše re tlo kgona go ba fetola re ba fele tlhatlho go tšwela pele re tswalla Dr. ra e tswalla re tlo ba gape ka 9:30 ba boe ka mokana ba botšane ka mokana bona ba boe babogedi wa Dr. Mremi le Dr. Slap ra e tswalla gona ka mokgwa re tlo kopana gape ka 9 o'clock or ka 9:30